Lamsuga hatla si pranai tunai joto lukrokno tini ang hai no nusko fai sok kya tini ne kaisa kani nakokwan awender bai kok slani ne bagai aba kaisa kani arbiter no rani bagai o joro hastini joto rasutik botolni adorokno bali ke falya ngai klaijak borokni shamangno jodar klai thangai tongo busngni edisi chongbari no nahari busngni edisi ni 28 asuthayo chongbari opatani bagai opni bisingo CPIM Congress BJP Tipramotha IPP joto rasutik botolni chongtani candidate no borokni nomination paper yafari faika tabu candidate chongtani nokla panda lahar panda klai thangai tongo eba luko halok boy thangai tongo busngni edisi chongpari no nahari faiding ke kabangkok salawai tini nakukma update no sai manlayane full update nonang sanai edisi chongpari wo nomination paper tisai namani faitak sal tini thanai 25 March jora edisi ni kainichi 4 achuk thayo batani bagai jora rajnitik bodoli 186 candidate nomination paper dakhil khlaimani 26 March scrutiny yaglo 181 candidate ni nomination paper shoi eba valid hinei sajaka tagisha update Madhya Pradesh ni Indo town o Shongajakma Phil Chiba Senior National Chorus Championship 44 kg category wo bronze kaplai manai laibuma shinamka eba history shinamka hastini dolai hangkoni shajak onita Tripura Obo Tripura ni Chorus laibuma eba history wo puila national medal tagisha update Mantri Bokrak Narendra Modi Buskni Shalo Fungdi Damchi Chawa Akasbani ni Man Ki Baat Pandawa Haktor Father Haktuni Lukurokni Loki Koklam Klainai Obo Ongai Man Ki Baat ni Filasha Thamchini episode O Panda Akasbani Day Durdosani Joto Network Akasbani News website www.newsonair.com Day News on Air Mobile app Khanai Manai Tagisha update Dormanogo Bidhansabha Kendra ni Chongpir Mungo Noknogo Thangai vote nama 31 March ni simi te postal ballot vote nama 3 April ni simi Chenghai returning officer Debjani Chaudhary Shaka 31 March ni simi 2 April jora ashni Shaka 116 te capable 69 vote arokni nogo thangai vote seburok vote nanai obani bagai Chongbari Naikyung jotoi Kaijar dol Shinamka boteibo Shaka Chongbari ni samgo thepaja vote sebukte kubon seburokno Dormonogoni Bir Bikram Institution of Postal Ballot ni vote najangai buskani 3 April day 4 April lo opona kari takisha update buskani edisi Chongbari wo votarokno vote nani shape ni bagai haste Labor Commission ni tangnok ni simi buskani 12 April hapangni shebo hafang Naikiljak Industrial Organization ni shebrokno paid holiday shaklai jaka opona kari government organization government acquired industrial organization casual shebo daily waste worker roknobo boot ni shalo paid holiday shaklai jaka obna kare takasha update buskane edisi Chongbari no busango tonei cha shalo ponero jerania ST kendroni mondulo klaijakma BJP ni kaisa pandawo kaisa kainei nukhungni dolbotol khlai Tipramotha yakare Bharatiya Janata Party wo yakrika eba join rekha yakrana rokno lamsugui naka amsini BJP candidate Obijit Dapurma o yakrama wa shebo khafune rokni bisingo belaike khatungma nuksakha obno kare takisha update buskani edisi Chongbari no busango tonei eba naharai tini duinong mas mara kendroni candidate Monjurani sorkani kha furmungo tini mas mara hatiwo kokpirmung himbotokte panda shongajaka Pandawa Manjaka Industry and Commerce Minister Shantuna Chakma O Pandawa Jorjoda Botol Yakarai Jotoi Kaichi Nukungni 25 voters BJP wo yakrika eba Bharatiya Janata Party wo yakrika eba Shamilinka Borokno Dolo Borom Rei Nawui Shantuna Chakma Shaka Tabungni Chongbari wo joto asuk thayano BJP dolni candidate no kaplai manai obna kare takisha update buskani edichi Chongbari no busango tonei Maharani Teliamura Kendra wo Tiprasha Hamkrai Mantri Bikas Debrmani Kokpirmong Klaima Kendra Khobino nukjagai tongo eba Jodar Klaima nukjagai tongo bini bisingo BJP ni chongjangnai candidate Bilu Jomatia Shikla Hodana busango tonei Hamkrai ni Kokno Tisai Rongpa Chongbari Kokpirmungo Fashal Horo Manik Bazar Amsiyo Krishnupur Mondoli Luajimung bai Klaijakma Kache Chongbari Pandawo Manjaka bo
Aro manjaka mondol achukphang Dhananjay Das Jubamurchani achukphang Nirmal Debnath bai donle tei kubon adongro Mantri Vikas Debrma Shaka Tiprasha Amcharukni Hamkrani Bagai Kabungma rang rejakphano kecham tangsong a rangno subai manja Rung Shakham Hamkrai engya hinibo koksil chamung khlaika Mantri Vikas Debrma Obnakari Fighter Update Honi Andani Shep Nawai Malkhung by Shidi Fala Tangai Amtuli Thani Police ni Yago Romjaka Shidi by Koroksha Fekne Mane Shaplai Klainai Aba Yaktun Klainai Honi Andani Shep Nawai Amtuli Bypass Lahar Use Klaitungo Kabuma Fekne Mane Shaplai Klainai Aba Yaktun Klainai Kabangkuk no Police ni Mokolo Fakirui Aba Haduli Shari Fekne Mane Shaplai Klainai Dok Amtuli Bypass Lahano Use Klai Fekne Mane Shaplai Klaitungo Aba Fali Tungo Tik o Kaidono Fashal Hall Kutukni Motopo Thanani Bisingo Kuna Bon Amjani Prosenji Debnath Mungui Koroksa Shikla Markungo Khalai Kabangma Karan City Palan Nahar Mungo Tlangai Thangai Dongmani A Jora Amtli Thana Nangjak Bypass Lahane Naka Pointo Duty Tongnai Police Day DSR Shebrok Malkungno Kasui Aro Checking Klaika Eba Malkungo Checking Klai Jotoi Kaisi Sinipekado Jotoi Pasho Atatur Kiji Karan City Manka Ganagini Malkung Motone Prosenji Debnath no Domka Police ni bukhakte Shaiman ka Shidi Yaktun Klainai aba Shidi Falnai Prosenji Debnath ni Nog Modopur Thanani Bisingo Kunabon Amjayo Fashal Horono Gadalchak Shidi Yaktun Klainai aba Malkhung Motonai Prosenji Debnath ni Fighting NDPS Kerango Mamla Nawoi Shumung Singnani Chengai Rika Cha Shalobono Police Remand Chanai Dorba Tishaka Police Tini nakuma update ok asukno tei banoro update mana bagai joyawi nai tonge headline sirpa national tin bagai asukno jotono hambai Buskango edisi Chombari Shabuni doklo thangnai hatai mura Norokni sanmung manthai kokno Chungtongo joto luku thayo Norway Baksa Norokni bial jengjal kok silchamu Shabo thangnai yakti achuk thayo Norokni shana muchung mani kok Norokni bukhani kok Tishawayom nai sung Norokni buskan kok Chungtongo Norway Baksa joto luku thayo joto bai Baksa Norokni manthai busujor tei shubungnai Norokni chongjak batainai Nanai ni mokol narati headline sirpa national ni mangpili